बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुलिन चारों को गुजदारों का मर्ची मशवरा उस्ताद अताउल्ला बलोच गेंदुनिंदा शुनाइने के ई वादा गुमा साड़ी वाजावती एजमवती बलूची पान के सिक्कतगी शिबावता मारा शुमारा सरपदीदा ब्याह मा शुमारा में गुजदारें के वाजा उस्ताद अताउल्ला बलोच मारा शुमारा मर्चीवती गेंदुनिंद तो का चेश कुनाइनी माँ बरे वाजा मेहनता गिरे नो गुमा साड़ी तो ए दरगता गुमा कुमक कुता वाजा अब्दुल लतीफ़ बलोचा ओ गिंदुलिंद तोगा गुमा साड़ी तो वाजा ज़ुबैर दश्ती ओ गेश्तरें जोस्तो पुरसा कनगाएं तो वाजा ज़ुबैर दश्ती गु अताउल्ला बलोचा ब्याह माशमा गोशदारें درابات واجہ اطاولہ تو وشد کے شوشکمتی نامازان اطاولہ ہیں او تو وتی پجارہ بکا کہ تو کئی چکے او کجا نشتے گئے تی بنو کی ہنکین کجا میں تو انو کجا ہے اگان تراوتی سن و تاریخ یاد ہیں کہ کجام سنہ کجام سالہ پیدا کتے گئے او آیا ہم کستے فسر پدی خاطرہ بگشتوں. وعلیکم السلام انا زبیر جان بلوچ. وعلیکم السلام انا میودا باش بلوچ. بلے جما نشتگا کوڑا میں نام عطاءاللہ پتہ نام پولان تو واجے ای او انا دیری وی ملک تو زبیر جان ما اتگا تو واجے سنت منات نمنا یاد نہ کا دورہ سک دیری تو واجے جی وجہ اطاولا جان پجارہ چرن نما کائن تی ازمن نمگا باریں تمہارا اے بگوش کے اے بلوچی موسیقی بزن ساز و زیمرے ترچون یہ شوق بوتے بلے ہوتا شوق منا کنے ملکہ بوتا بلے ملکہ منا اے سامان اے اوزار منا نبوتے گا روگری مچی جب ہم آتا تھا رام جامر کا راشنامہ کار کے گے مرتاڑی مدا ماں کہتے ہیں اسے گنجاش نہیں تھا جب ماں ہنگو آتا درنی ملکاں تو واجہ ادا منا گڑا یہ چیزیں شوق زیادہ چڑھتا زیادہ ماں شوق یہ چیزاں نہیں منا اما توجہ بوتا یہ چیزاں نہیں شوق منا بوتا بعضی مثلے منگتا شوق دارگاں تو انگا یہ چیزاں نہیں شوق منا آس تو واجہ جی وجہ اطاولا بعض وش کے بزن شیطر شوق چڑھتا تو ولایتا وقت کے ہاتھ کے گئے تی گپانی پرمانا گڑا ترے ہوتی ٹیم پاس یہ واسطہ تو بلوچی ساز ہو میرے نیمگا کو نزدیکی کتا وجہ ادھر گتا تی استاد کے بوتا تو کئی کر رہا ہمیں ہوتی ازمارہ در برتگ میں نتوارا ہوں وجہ سنے وجہ دل یک وقت استاد تو واجہ او دل تو کا شوق بھی شوق وقت یک استاد خیر منا استاد وجہ نہیں شکر اللہ وجہ منی منا دگے کہ یکی نوشی کے ماں کستے ہیں عطاءاللہ سوچ سرا کتا سوچ داتا ہے منا تو واجہ استاد نہیں ماں سمجھ کم بھی استاد ہیں ہمیں نفسم قدرتی وجہ میں قدرتی ہیں جی شرمند چاروں کا ماشمرا نویدا گوشداران واجہ استاد عطاءاللہ پن جگہ کون چیزیں بیائی ماشما گوشداریں وہ دیم ترا گپ اتران میں گوش میں بار جاہیں بیچارے دیم ترا گلگدارہ کے واجہ عطاءاللہ شمارا چی گوشدارائیں نے خوش آوازیں وشانت الخانو حسد افسازیں اور توچے دا پاکوائی کولی کیس کان
अंचू के छुम्बा में शकर रेस खाए अंचू के शाहीना बनाते साथ दिल मकान बलाने का पूछाई उसे दिल मकान बलाने का पूछाई बालका तो चुरा सब बीगा ही सीधा बस सीधा बदे राही बर्मनी सलामा बड़ा सब बीगा ही पूरा को मेरे दल पर अदराई हमको नादा ने दल बड़ा गुस्सा जने मारती दर्दा नंद का नेस्ता ते द बेटा को रंगेस्ते बना गुस्सा उठांगे ना कृषि में निदला नेस्ता आई अंगे नाक्षी मैं तेरा नेस्ता बाज दिस्ता मां जवानिया के बजते खोलाना तवामिया आंच इमाम ते दूसरी सरजवानिया मुड़ा पेश पेदार उसी मर्दी निशानी यारी मुड़ा पेश पेदार उसी मर्दी निशानी यारी नाई मनाया दरबार अलग बेदली नहीं जी वजह तावला देमतरी में जोस्ते ने मगा ये वड़ाएं के वजह मारा तो बगोश के इधर गता तो बलूची की तरह साजू मेरे शौक बुत्ता गुण तो ची सिक्किता आमा सास के तो सिक्कितगा आमा दूर से साजानी तफसीला नामा बिगड़ता के ते चारों को गुजदारों दुनिया कुजा हांदो दमगा के आस्ता अतरानु चारगा इतर गेंदगा तो हम चीज़ान यक का नामा बगोश के तो ची दर बुरता इधर कता और हम दुरानी चीज़ा यक का बयान भी कहूँ शुक्रिया हो जा लाख लाख शुक्रिया अल्लाह ताला है भी उस्तादी हो भी छीनिया तो वाजाए मुझे तंबूरा का मजानी तंबूरा का बाद में बिंजुआ होती अंदाजा हम गोश्त कई बिंजुआ बाद मैं तबला हो इंशाल्लाह गोश्त कई मैं पला मैं जाता वो तबला बिंजू तंबूरा शाम मजानी तो वाजे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया अल्लाह है और शाम मजानी वाजा तबला तो हमारी बुश के तो बलूची है ये पेड़ा के हथ के बुशिंदही पेड़ा शिया के से ये पेड़े तो काती शौक चून पादात तो बलूची के से बुशिंदही जोर ओ तो उसे के मना उस्ताद नेस्ते ओ मबी उस्तादियां ओ गुड़ा तो शना बलूची तर्जा बलूची लैना बलूची के इस्तेमा ज़हीरीगा इशाना तो चून छह साबा यानी दरबोर्त आया तो कैसे तो रीलेश कुता या के जिंदगी मर्दमंद पाश कुता ई बाबत हमारे सरफरीजे पहले तो वाजे मां मजा तो इदा हमारा था मैं चीजें शौक बुता आ वक्त जमाने का मैं दाता चीजें मन शौक बुता बिंजुए गाना है भले मन आमा गाना है शौक बुता का आमा गुलकार है के ये तार्ज सूज वाश बुता मन ज्यादा नहीं पंजगूरी है मना ये तवज्जो ज्यादा मन बुता ओ वाजा नूर का बेजन जो पंसनी वाला है ये तवज्जो मन बुता ओ दोबारा मना एक बराती कैप्टन नामने वक्तंगा समावेश कोता अल्हम्दुलिल्लाह बिंजुआ का से मायर बुता गुड़मा अमुदा वन वद बुतगे उमन तबला वाला पठान नाम बुता या जगह बुते गुड़ा ये चीज मना हमें दाची शानी शौक मना पात का तो आ जाए नु बस कुदरती वजह मा चीज दिला नशता मा तर्ज अमा ज़हीरोक अमा दस्ते वनर तो आ जाए बड़े मन दिल तो का नशता तावला तरा बेद चे इमाराता दगे मुल्कान तो शोतगे फा दीवाना निवासा या तरा लोटा इंतगे तो शहर जतक दीवाना या ना हमें मुल्का इमाराता हो कैसे वती मुल्का बस शहर जता
ای بابتا کہ استمارا سرپدی بدے مجھے عمارتا یعنی الحمدللہ عمارتا پورا عمارتا منا برتگی اجمانا منامہا زیدہ مرغوینا ارفرکانا ابوز دبیا مرغبا شامہ السادہ بعضی جگہ عمارت کیسے منا برتگی تو واجہ ملکا کا ہما شتگا ملکا منا برتگی ملانچ بتا گومازی بتا اور ای تو کما شتگا منا برتگی میں پلان سور بتا منا برتگی وقت کار من چوٹیاں شتگا یعنی وجہ تاولا تو کہ استمارا ای بوش تو شوش کے گشندئی ہے او بازی جہاں اندان ترتا گشندئی کتا دیوان جو تک میں پر کتا وجہ تاولا تی دیما کہستے کجام گشندہ آرگ بتا یا گتی مقابلہ تو کا یا چی دیوان بتا کتی مقابلہ دے گشندہ نشتہ بیتگا یا تو باج بورتا یا تو کب تگے آنی دیما کہستے چوش کے مقابلہ دیوان کوہنا بلوچستان ایکنگ بیتگا کہ یکی باج بورتا یکی سادن تو کچھ چیرتا رہتا چوشیں دیوان بوتا تی گوما تو جتا آو جمع جتا اماراتا نصیر پنسنی والا کہہ رہا نصیر پنسنی والا احمد ابو تاتکا من کہہ رہا او ما میں پل کتا مردوں بتا دیوان بتا وجہ شہدات کریم کستے اللہ جاگا جنت نصیب بکن وادرے ای گومتا گوم بعض یعنی سانگا تو براتی گومتا گو نصیر پنسنی والا بتا ما نشتگیں ڈاننا وجہ ما گانا مانا جتا او شاباشی با منا برتگی گوں یعنی او تو وجہ منا برتگی گوں ما نوشی کہ ما مثلا آوالی شین دیتے گا بلے شاباشی با جاوالا لڑ تو او گولا تو واجہ ما جتا وجہ میں پال کتا او ما شو کا سفر کیا راو جتا امپن سنی والا شو کا سفر کیا رام جتا امارتا بلے اور واجہ عارف بلوچ تربتے بلائیں گلوکار پانکاری بلائیں زانتکاری شکر او ای وات کمن کر رہا او مسلم عمال وات کمن کر رہا او من دیوان کتا بلے اماراتا او پچھا من زیادہ اماراتا بتگا او صدیق سنم کراچی والی شکر من دیوان کتا شاہ جان نور بلے دائے گئی شکر من دیوان کتا اور ہمیں تو واجہ جن کے رامان نشتگان ہمیں دوا آتگان اماراتا آتگان میں پال کتا دیوان کتا جن کے رامان جتا تو واجہ او وقت زمان کا وجہ منا برتگی ادا تی سفیر منا برتا ابوز دبیا سفیر کے رامان شتگان دو چکر منا برتگی میں پلا سفیر پاکستان سفارت خان ہمنا برتگی تو چکرہ وجہ تاولا کہستے تو ہمارے بوت کے بلوچی زہری گانی بابتا تو انکا جانے بوت کے بلوچی میں پتا زہری ہم ہاتھ بلوچیا ہر زبان بھی آئیے بتی اس سے دیگا میری زندگی حساب کتاب ہوں اور میں بلوچیا ہم آتی زہری اس سے زہری گان نام ہم آتا تمہاری بوت کے بلوچی زہری کجام انتا نام کیا ہے تو انکا زہری جانے بلوچی بلے وجہ ما ادا دیکھے ڈنی جاگا ڈنی ملکان تو واجہ ما نشتے گا ما وتی امارات نہیں امارات تو کا تو واجہ کونڈا ما شتے گا کونڈا ہر جگہ تو بگوشے اور ملکا ما چھٹیا دوسرا اندر چھٹیا شتے گا اور بازار یعنی میں ملکان تو کا ما شتے گا مثلا ملان ٹوٹا گومازی بتا او اما بچکا مچکانی پیکنک بتا منا برتگی سلام منا برتگی سلام شتے گا ملک تو کا او دیکھ جاگا تو واجہ مانا شتے گا بھلے وجہ کیا زہیرو کو کشاں وجہ زہیرو کو کشاں او میں ہمارا یک کی وتی ہمارا فرض وتی گوٹو وتی میں وشتان یک جنگ تھی نا یک کی مثلا یا علاقے انو مثلا اچھے علاقہ نان مثلا ماوش یا کسی ناگان ماوش نان لفظ میں یک کی تو واجہ او
بلے وتی طرز دا ماں وتی طرز دا آئی زہیروک میں یکی نہیں بلے آئیے طرز الگ ہی من طرز الگ ہی او زہیروک ہوتا بعض قسم کے آئی زہیروک بعض قسم کے یا کشن تیس سرحدی او یا کشن زہیروک یا کشن زہیراگ او ہم مثلا ماں یک زہیروکی مثلا نر ماجان یکی مثلا چیال دانت او یکی چیال دانت تی زامران طرز تی داشت طرز تی مثلا ایران طرز ادھر الگ الگ پتہ کہاں میں پتہ پو الگ ہیں او میں زہیروک تربت بیلٹ ہے ای زہیروک الگ ہی زہیروک ہے وجہ تاولا تمہاری بوش کے گوٹ چچو تہرے ہستے چوش کے سائے گوٹ مائش کو دنیا تو کو ہستے ای گوٹان بابتا چیزی زانے اگر زانے کے سیشن بابتا ہمارا سر قریب دے بھلے وجہ گوٹ وجہ بچا گوٹے اس کے چیال نہیں انما تو وقت وجہ زانتکاری مردمی ہے وقت زمان کا گوشی ارے کوکڑ پاسی پلونی کوکڑ پاسی بلے یک کیا تکلیفی کا شتا او وقت گوازیں تا آئی اگر 4-5 جماعت وانتا نا آئی 4-5 جماعت اشیا بلے 16 وانتا بلے اشیا مقابلہ کوت نکان او شک 16 وانتا آئی اگر مثلا اسی وقت گوازیں تا تپا دینا یہ 16 نانی مقابلہ اشیا کے 4 وانتا 16 والا 4 مقابلہ کوت نکان پرچہ آئی آتی بزدگے گھوما اسی وقت گوازیں تا آئی کہتے پا لالچ اسی وقت گوازیں تا انچیاں نگیں گلوکار ہستے پا لالچ ذریعہ تو واجہ وطر وقت اما گوٹا اسی کا وقت زور پہ دیا گا ہاں تو اسی آواز وقت کاش گا ہاں گوٹ چی گوٹ یک بدرنگی یک سوزی جب تک آ گوٹ تو کا سوز ارمان مبید آ گوٹ پچیال دے کا تامدارو نبید او انمان ککاری دائیں ککاری منداد بلے یکی یا ککارا دگن بور ریاداں آئیے واشتے نا منی وشکی آوازی فائدہ نہیں ای وجہ انو نہیں پنجگوری اسی دونوں اسی درد ہم گلوکاران ترین تا گون نہیں چاہے آج گلوکاری بکن بگو شما نہیں پنجگوری گانا ہم پیچھنے او چاہے دگری بکن آدگری بکن سرپندے نہیں پنجگوری ہے وجہ طرز نہیں پنجگوری ہے گوٹ کستے کسا گون نہیں او گوٹے تو وجہ گوٹ کینی وجہ بشتگی نورکان بیزان جو پنسنی والا اسے وقت یک طرز وقت یک یعنی اللہ دادی انو کی سسٹم وطرہ وجہ وقت بنانے تکاں او یہ تولا تو چوش کے ایک گشندہ ہی ہے او گشندہ کہتے زانتکاری مردمان گشندہ سازا آوازا گانا او تو منائی بوش کے بلوچی ہے ساز کجا ہمان دنیا ارچہ ہٹ قوما وطا سازا بلوچی ہم ہستن گو بلوچی ہے ساز بلوچی ساز کے ہستن کجا ہمان وہانی تاریخ کے بابتا وہانی پشدر بابتا چا قیات کجا بلوچا گونا اس کے بعد ساز ہستے کنا جنگی بلوچی ہے کنا جاپانی ساز ہے مطلب بلوچا گونا اس کے انجیان گونا دیگے مرکن گونا پاکستان دیگے جہاں ہستے تمہاری وقت یعنی کسی یہ ساز کے بلوچا کہنے قدیمی ساز کے ہوتی ہیں یا یہ ساز کی صدران بلوچے وطی ساز ہیں او بلوچے وطی میں ساز کے کہنا کی جو ہمیں یادت دے اچھا وجہ یہ بلوچی اما وقت قدیمہ کا مستریں زانتکار بتگان تو گشندکار بتگان او اول وا سرود و تنبورک بتگان بلوچی ساز اما سرود و تنبورک و نال کہ وقت زمان کا ہمیں نال سرود تنبورک او ای بنجو ای دگے سور مور ای دگے مثل ساز و زیمیر انو درتگان او تام
اما زمان کا کہ اما گلوکارانی نام گپتا شندکارانی نام گپتا کا چکا وقتی مردمانی کسیں دیوانو نیپال بتگا اما سرود و تنبورک بتگا تو واجہ او اما نال کہ نالش جاتا ہمیں بتگا انو بازی سازی درت کا جتاولا تو انچو کے پیشہ نام گیپ کے ماس گوشندیا ہوار سازندیا ہم کنا ساز جنا بینجو تنبیرہ جول کہ تبلا نال گوشنتی ما و درستان ڈول گوشن بلوچ بلے آئین جتا نام کسے وجہ تاولا تو مارے یہ بگوش کے تو کسے یہ تنبیرہ کے بابتا کہ تنبیرہ کے چنکا تارن چنکا یہ پیچ دوگن رانے بڑا کسے گوشنتی اما کال گوشنتی اردوا چنکا پیچن تو چنکا کالا تنبورک بلے تنبورک وجہ امیچو کے تو اچھا تاری سے تار آئیے اور انچو تو کاشے اماوتی گوٹے مطابقہ آزان کے مسئلے امیچو کا بنی گوٹ اتوکا تنبورہ کو ہمارے مطابقہ کہت زیادہ کاشے مسئلے زیادہ کسی برد وشتیت ہم توار کان بلے آریا توار یا عرق بھی تو واجہ ہم جال مطابق کنے ہم جل بھی اندازہ ہی کنے اندازہ بھی اور اچھواڑی کے مسئلے تو ہم وطی مطابقہ وطی گوٹے مطابقہ ہم اچھاری کچھ ہم سورا میں گوٹ داری ماما سورے سرے کانی نو استعمال کانی تو واجہ چو برزو بھی ساک برزارو ہوتے انچو پیچی دیئے رو او وجہ تاولا سوچ کے ہم کا برز کشے یا ہم کا جال کشے یا جال رو یا برز کشے برز رو یا درمیان کنے درمیان ابھی وجہ تاولا کشے سمجھ کے آیا تنبیرت دیگه سازانی مقابله یا گرانا کے اندر بستر رہے یا کسی ہیں مقابلہ تنبیرت یا بینجوا بستر تنبورہ ہاں وجہ تنبورہ بالکل چا بینجوا بستر بھی تنبورہ بینجو انچو بستر نہ بھی ہاں ہما شرطی بلے کہ تنبورہ کا کسی اسپیکر اور لوڈ نہیں بینجوا لوڈ اسنا بلے بینجوا لوڈ ما بھی تنبور کا لوڈ ما بھی تنبورہ چا بینجوا بستر رو اٹرائی ما کتا وجہ اٹرائی ما کتا گونتائی بشتگی زنگ شاہی رسول اللہ کہہ رہا رسول اللہ سرودیہ کہہ رہا ہم دمہ محفلی کتا ارسادہ مردم بوتا پارٹی بوتا ترپت بے گوڑا منم دگے براتیا سوچدہ منم شکے اشیے شیطان آکار میں دیما بکن چا بینجوا بستر بھی تنبورہ چا بینجوا بستر بھی او تنبورہ کے ماتر آئی کتا تنبورہ وجہ بلکل چا بینجوا بستر بھی او بینجو شوتنا کا تنبورہ کا تنبورہ کے مطابقہ بینجو شوتنا کا تنبورہ شوت کا او رانچو تنبور کے ریپ کا بزانا او واجہ تاولا کے سے تمہارے بوش کے تو تنبیر کے ساز کستے تو تنبیر جنے تو تنبیر کے ساز طرح یک استاد استے یا چوت در بوتا وہ کستے ہمیں جستو کو پتہ ہمیں دیکھ جستے کہ تنبیر تی بنداتی ساز ہے تو در بوتا آگے نا بنداتا تو دیگه ساز جتا
अच्छा mana masa deke saat nasta mani kasan diye ami tambura guta mani kasan diye tambura guta o mani kasan diye kase mama waktu zaman molka butka imarat anatga o mani kase ustad tambur ke ustad mani baja adnama saat badi kanantik karat kanendo ke iyatka gulama mishe kera tambura jatago aho mani tambur ke ustad baja adnama saat badi buta Allah jaga jannat nasib bika tikarat kanendo ke ama mard buta gulama ye kera tambura jata molka bale randa baja mangula atka ka ingo imarata mangula wat mana tambur ke shok buta ai tambur ke shok buta gulama tambura kamda jata e binjo to waje ma annu sikketga darbortga manin saas tambura ke to waje jatawla chuk to binju ham jane o sazanta to mari bugush ke binju chikkatara o binju ke se chikka pecha borzar hote o binju tara aya cho surod tarani ranga naam pere yana shana bastrusana tar goshante o chikka pech chikka kala tak borzar hote binju to waje besa binju anu wali binju daratka binju tar haste shashban do tokan zobanante baamante kerre banusante बाम कह रहेगा पता चिट्टू गुशा तोके का जुबान गुशा दुआ शाश्तार गुशंते शाश्तार बान बिंजुए भले हमेशा कानू मान चांचे औजार दरत का तो वाजा है और ज्यादा करनी हमारा शौक शान है मुताबिक ज्यादा पैर कना नक्शो निगारी कना सेडानो तार बंदा ओ हमारा खूबसूरती वास्ता हमारा दौलदारी वास्ता के मैं सामान नाम बेबान तो के दौलदारी बहाय वास्ता मसले ओ अन्नु मिसाले हमें बिंजुआ मा चार गाय मा मैं वो जिंदे बिंजुआ शाशा तारा गेस्टे ना तो वाजे आई बामो चीटो जुबान दो इसेड़ा दो आसेड़ा दो तोका शमशम जुबान आ केरेगा शमति केरेगा शमति चीट केरेगा शमति बाम नमी मुताबिका बिंजु अब बिंजु रो बिंजु हमा बड़ा सरोद मुताबिका ना रो Pasa que surud anchu bordro binju shot nakan ao surud mutabika naro ami wasa pasa surud tar anchi tari nazur ke cho kaise ma pishe kui pishe ma daze pedri niyete ma pedre mutabika barge na binju bardash kot nakan binju surud mukabala bilkul kot nakan ao